بچه از افغانستان هستن. ای بچه ها اینجا بیو. اکا سازی نغزی داشار یک چشمه که رفت یک چشم تا کور بگی اوید یگون بزرگانی توجیک میدونیم مثلا دوست آید گرم در آغوش گیر رسمی خوبی تاجیکان را گم مکن. دیگه بتونی اگر پول داشته باشی میشه. ای بچه ها اینجا بیو. اکا سازی نغزی خوب هستی؟ چی مرا اکا میگی؟ خوبی سازی نغزی سازی. اینجی ای؟ چرا مرا اکا گفتی؟ ما از بدخشان هستیم. ما ای بدخشانیم ما بزرگتر از خود اکا میگیم ما از کجا هستم؟ شما ای تاجیکستان چی جوری فهمیدی؟ چون همزبانمون هستیم سلام علیکم. امروز یکم روز دیگه نمی نوار گرفته استیم. در اینجا نوار گرفته است بودم که نمی بچه گذاشتن. این باردار کتی کسی هم صحبت بود. پس این بچه دیدم گفتم اینجا بیا گفتم که این گفت سلام علیکم. دیگه فهمیدم که بچه از افغانستان هستن. خوب هستید باردار؟ علیکم سلام شما خوب هستین بخیر؟ صحت سلامت. سلام علیکم یا بار دیگه دست بته. سلام علیکم. خوبی باردار خوبی باردار خوبی باردار. اسم من شاهروخ. من از تاجیکستان هستم. از یکی از دهاتای ولایت سوغد. ما 3-4 ولایت داریم در تاجیکستان. ما از ولایت سوغد هستیم. این نزدیک شهر سمرقند ازبکستان و نزدیک شهر پنجاکент تاجیکستان یا که خوجند تاجیکستان. اسم شما چیست و باردار و شما از کجا هستید؟ سلام علیکم اسمم میلاد است از افغانستان است. میلاد. بله. همین اسم میلاد چی معنی داره باردار؟ میلاد تولد روزی تولد. خب این کلمه عربی است که فارسی است؟ نه عربی است. عربی است نه میلاد. این میلاد دو معنی داره. اگر خود اینجا بگی میلاد بگی ممکن انگلیس بگه که میلاد ملودی مثل صدای چیز فهمیدی؟ اسم شما چی باردار و شما از کجا هستید؟ سلام علیکم اسم من حامد است از افغانستان هستم از ولایت تخار فعلا ساکن اسکاتلند زنده باشید. شری چه گوش کردگی هستی؟ از تخار آمدم از تخار آمدم. خب اینجا صحت سلامت خوبین؟ زنده باشه. یه بار دیگه اسم شما چی بود؟ حامد. این اسم شما فارسی است؟ حمید؟ نه حمید کلمه عربی است که به معنای همدینده مهربان. خب عربی است. اسم شما چیست باردار؟ سلام علیکم. علیکم سلام اسم من امید است از افغانستان از ولایت بدخشان. انا زنده باشید. بیا دست بده. اینا یا تا اسم فارسی بود است. امید اسم فارسی است نه؟ شما از بدخشانید؟ از بدخشان افغانستان؟ از کجای بدخشان؟ بدخشان افغانستان کمی بزرگ است. ولسوالی کشم. این نزدیک کجا؟ این اولین ولسوالیش از بدخشان که داخل بدخشان میشه. مثلا از کابل بری ولسوالی اولش که داخل ولایت بدخشان میشه ولسوالی بدخشان کشم میاد. بعد از ولسوالی دیگه. خب با شما کمی زیاد سوال دارم. یک دو سوالای چیست؟ مفتون است. چند قد سال در اینجا هستی؟ چی گونه معقول است؟ اینا ببین چی گونه من لباس پوشیدم. گفتم امروز هوا گرم میشه لیکن برآمدم خونه که سرد فهمیدی؟ گفتم چیه بدبختی کی هوا گرم میشه و هیچ نفهمیدم فهمیدی؟ خلاصه معقول است. خیلی قشنگی باردار. مادا آوتفیتت خیلی معقول است. از اون تا معقول است لیکن چیزات کفشو کمی معقول نیست. برای که یا بی کمی نه خوب است مردک برین. از اون تو بهترین است. نه از اون تو بهترین است. من مثل تو برین کلاسیک میگن یا کلاسیکا دوست میدارم فهمیدی؟ از اون این مثلا بالا پوشش خوب است لیکن همیش مادا معقول نشید فهمیدی؟ این همیش مادا معقول نشید لیکن دیگه همش خوب است. این همی به رقم همه چیز باشه رقم bayrak یعنی پرچم باشه. این از افغانستان آمده برای من پدرم فرستاده. از افغانستان آمده؟ آره برای من تحفه آمده. این با اینم مادرم فرستاده برام. این طلایی است برادر؟ نه طلایی نیست ساده است. این چی؟ ایران مشکل نیست. نه اولی جنوب این همین لباسات تازه هست خوشرو هست خر ریشه گرفتگی ما کم ریش میمونه. ما مثل چی ریشه بالا نمیکنیم فهمیدی؟ در تاجیکستان خیلی میگن که باردارم هستن
давлатҳои Аврупо ва Амрико мерам, решошон мисли нами решои Аханда. чигун нем дароз мешавад, фаҳмидӣ? Ба фикри ман хуб нест. дарҷ мега Ҳамин дашори моҳи- як кишм дашори як чишмак рафт як чишм дакур Ана ҳамас аз насли тоҷикан. Зинда бошед. Мо ин гапа ҳар вақт мегем, ин ҳоли намедонам соз кор кардеста, кор накардеста. Ин гапа мо ҳама вақт мегем, як ман дар YouTube ҳарчи мепартом, шаҳри Ячашма рафтӣ, Ячашма шав, фаҳмидӣ? Ана яке ин маъное дорад ки иззату эҳтиром ку фарҳанги ӯ давлате ки шумо рафтагӣ ҳастед, фаҳмидӣ? Ин ин бародар дидӣ ришавондагӣ? Кӯтоҳ, зебо, фаҳмидӣ? Ин қайчи када аз они ман каме кӯтоҳ, леки ман намерам охи, ман сарпаскунӣ намерам, ман худма паст мекунам фақат, фаҳмидӣ? Мӯи сар ман худам хуб. Хоб барда шумо аз Бадахшон гуфтедам? Ту помирӣ ҳастӣ ё ки чӣ? Не, Помир аз мо дур аст. Помир наздики Тоҷикистон аст. Охи ҳамин мардуми Бадахшони, яъне Афғонистон помириё мегӯянд ки мо тоҷик ҳастем ё ки мо помирӣ ҳастем мегӯям? Помириё баъзиёс мегӯянд мо қирғиз ҳастем ва мақсад. қирғизоям ҳастанд, лекин не ман мегӯям ки аз ҳамун форсизабоношон. Форсияму тоҷикам дорам, бале. Не, мегӯянд ки мо тоҷик ҳастем ё ки чиз мегӯям, мо помирӣ ҳастем. Валла оно хуб бештаршон хуб масалан дами давлат ки пеш аз давлат ки буд зиёд буд қирғизӣ буд, масалан зиёдтарш рафтан Қирғизистон пас. Бале. Қирғизистон бисёр Давлати Қирғизистон бурдишон. ҳамун қирғизое ки ҷуриянд ҳамун дар назар дорӣ? Мо ки дар Тоҷикистон дар Бадахшон каме қирғизо дорем, лекин каман, вазъияти зиндагишон хеле чегум, ха медонӣ Бадахшон чӣ гуна ягон чиз нест, фаҳмидӣ? Ҳамин хунукӣ ҳаст, сардӣ ҳаст, фаҳмидӣ? Дига медавӣ дар пишти ҳамун гову гусалан. Шумо чӣ бародар? Ҷои вилояти шумо чӣ гуфтӣ? волояти мо Тахор аст. Тахор чӣ гуна? Чӣ гапу хабар ҳамин? Як шеъра фаҳмида будам, аз Тахор омадам, аз Тахор омадам. Куҷои Кӯлоб мерам ҷонон. Фаҳмидӣ? Кӯлоб нарафтӣ ягон бор? вало қасд дорем бирем та ҳанӯз нарафтем, чун кишвари ҳамзабону мост, иншоалло ба хайр мерем. Худо насиб. Шумо Тоҷикистон рафтагӣ нестед? نه خیر. Шумо чӣ? Не, ман рафтагӣ нест. Бритониё. Бритония хуб аст? хуб аст, бад нест. Як зара Борандагӣ сар. зиёд дорад. Чанд сол дар ҷо ҳастӣ? ما فعل تقریبا 1 سال میشه. Шумо чӣ? мо аз яке омадем як сол мешавад. Шумо чӣ? Аз мо 1 сол 3 моҳ меша. Ягон англисӣ аз худ кардӣ? дига хеле кам, зиёд на. На? کم. Хуб аст, кам. So you can speak English. Yes, I will speak later. Tell me about yourself. Yes, I am here living in Scotland, but I am living in Utal, Britannia Utal. Yes, I go to college, this one. Okay, God bless you, God bless you. То ҷаҳон буд аз сари одам фароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. Мардумони бохират андар ҳар замон, роҳи донишро ба ҳар гуна забон. Фаҳмидӣ? ҳамин кай ки бошад набошад, ҳамеша забономӯз бошед ва забона хонед, чунки шумо як намояндаи миллати худатон ҳастед. Шумо аз Афғонистон миллати шумо чист? мо форси فارسی زبان. аз форси забон, охи мо ҳам форси забон, тоҷик ҳастӣ, пашту ҳастӣ, ҳазора ҳастӣ, қирғиз ҳастӣ, мефаҳмӣ? Масалан, биби, ин ягон ҷои сиёсӣ не, ҷои сиёсӣ не. British people, ин бритониёӣ, лекин дар зери Бритониё скотиш ҳаст, инглиш ҳаст, ана Уэлс ҳаст, ана бо як тай дига буд, Айриш ҳаст, фаҳмидӣ? Афғонистонам ҳамин ҷуни аст. Афғонистон як давлат аст, лекин дар зери Афғонистон хеле ҷои миллатҳои гуногун дорад. Пашту забон, тоҷик забон, ҳазора, ана узбак, таймоқ, дигар балуҷӣ ва ғайра. Не? Ин ягон ҷои чӣ нестай, фаҳмидин? Як хело мегӯянд ки ҳама инсонем. мо ҳама инсонем, не як хел одамо мегӯянд ки ту бояд афғон бошӣ. Ин дуруст нест. Ин ҷиҳати мантиқӣ unlogical, логика мефаҳмӣ? Ҷиҳати мантиқӣ дуруст нест. Масалан, мо дар Тоҷикистон ҳастем. Дар Тоҷикистон узбак ҳаст, қирғиз ҳаст, тоҷик ҳаст, афғонистониам ҳастай, паштуям ҳастай, дигари русам ҳастай. Оё ҳамаш тоҷик шида наметавонанд аз сабабе ки ё аз Тоҷикистон ҳастанд? ман худам воқеияташ яке мега афғон, ман мегӯям афғон нестам, ман тоҷик ҳастам. Ҳамин дуруст аст. Ҳамин дуруст аст. мана худованд тоҷик халқ карда, тоҷик ҳастам. Дуруст. ин хас сиёсатам бошад ки аз куҷо омадем, мо бояд аз ёд набурорем, фаҳмидӣ? Мо бузургое ки дорем, мардуми алал хусус тоҷик дора, бовар кунед дар Осиё ягон миллат надора.
фаҳмидед ҳозир ина ҳозир масалан оиди ягон бузургони тоҷик медонем масалан бузургони тоҷик не дига ёдам нест. хоб аз форси забонҳо мегӯям мавлонои бузург шоирҳои зиёд дорем мисли мавлонои соҳиб бо ки мавлоно бо ки дега хуҷандӣ соҳиб бо ки дега шоиро саъдӣ соҳиб шерозӣ саъдӣ шерозӣ ҳофизи шерозӣ дега ҳамиҳо зиёд ҳастанд феълан. یعنی چیزی که ها گفتیم یا است دیگه خودم معلومات کدام ندارم. مذهب داری من مذهب امام صاحب ابو حنیفه. ها من امام صاحب ابو حنیفه. امام حسین ابو حنیفه یک تاجیک بود یک فارسی زبان بود. حنیفه کتابی پس از قرآن کریم پس از قرآن کدام کتاب مهمترین است در اسلام انجیل است. نه کتاب یعنی مهمترین یعنی یعنی مهمترین پس از قرآن نامش یادم رفت. کدام کتاب‌های استفاده می‌برند تمامی مسلمانان جهان بخاری شریف. بخاری شریف. همو مسلم شریف بخاری. چیز میگن شریف حدیث است. کتاب حدیث است که یا چی است؟ امی حدیث بخاری. که ما که مثلا پیرو یک مذهب هستیم، اما امام ما جمهوری کرده دینه مثلا تشریح کرده برای کسایی که پیروش هستن دیگه باز به شکل یک کتاب در آورده باز اون مهمتر است. امام البخاری این نفری هست که از بخارا هست او توجیک هست و او صحیح البخاری نام دارد حدیثایی که جمع آورده است حدیثای حق ترین است فهمیدید پس از قرآن کریم کتاب صحیح البخاری این بهترین کتاب است فهمیدید همه از همین کتاب استفاده میبرند و امروز که با عربا اینجا هم صحبت میشه اینجا عربا زیاد هستن کو پاکستانیا نمیدونن کی هست البخاری میگن همو البخاری بود لیکن من میگم آی برادر البخاری الترمذی امام مسلم فهمیدی غزالی فهمیدی از سمرقندی دیگرو یا هم از نسل توجیکن فهمیدی بله فارس توجیک لیکن توجیک ما میگیم چرا ما با ایرانیا یک یک تمدن داریم لیکن توجیکو کمی این مثل همسایه میفهمی یعنی شما از ولایت تخار هستید شما از ولایت بغلان هستید مثلا این هر دوتون یک ملت هستید یکین همسایه فهمیدی ما توجیک میگیم برای که ما کمی اویا با ما نزدیکترن فهمیدی البخاری و دیگر و اسماعیل سومونی این نفری هست که اولین نفری هست که قرار دادگی است که در همین زبان فارسی نست نابود نشوه میفهمید ببینید که افریقایی با زبان عربی حرف میزنن میفهمید بسیار ملت ها هستند که با زبان عربی بعد اسلام قبول کردن با زبان عربی گپ میزنن فهمیدید لیکن ما این نکردیم ما قبول نکردیم ما دین قبول کردیم ما همه چی قبول کردیم لیکن زبان خود را فراموش نکردیم احتیاط کردیم بله برای که زبان ما زبان بهترین است زبان شاعران بزرگترین است فهمیدید یگان ملت دنیا این گونه شاعرهای بزرگ ندارد باور کنید همین بریتانیا در ما این حال هستیم در اینجا خیلی یک چند تا شاعرای بزرگ بریتانیا هستن که میگوین که اگر که ما دوم بار میزیستم من میخواستم که همین از ملت همون فارسی بشم که فهمم چگونه خط مینویسن چگونه کلمه مینویسن فهمیدید دیگه سرد نخوردی برادر سرد نیست فعلا هوا یک هفته میشه که خیلی خوب است خیلی دیگه همه تنش تشکر زیاد درست دیگه نمیدونم اینجا او رکورد هم نکردسته و فکر میکنم که کردسته من تیک توک هم دارم یوتیوب هم دارم لیکن تیک توک نه کمی همین ویدیو نور میکنم بخیر فالوت میکنیم دیگه ویدیوهای تامش شیر میکنیم بخیر زنده باشید ان شاء ما چی گفتم کسی یک نماینده فارس هستی در اینجا خیلی خوب است برای ما که اینجا شما پیشرفت کنین دیگه کنین ببین که برادر 4 تا میبینمش روسو ما در روسیه استقامت کرده هستیم روسو یک گپ دارن میگوین
встречают по одежке, провожают говором. Вохури бо либос вохури мекунанд. Лекин хайри хуш бо калима, бо суҳбат хайру хуш мекунанд. яъне чӣ? Бибин ки либоси тоза пӯшидагӣ ҳастӣ, хушрӯ зебо ҳастӣ, аввал мебинад одам мегӯяд о и бача зебо аст, и бача хуб аст, қашанг аст, фаҳмидӣ? дӯсташ дорум, фаҳмидӣ? лекин хайру хуш кай ки ҳамсуҳбат мешӣ, баъд мефаҳмӣ ки и бародар масалан чӣ фикри ақида дорад, фаҳмидӣ? масалан як хел одамо ҳастанд ки либосҳои гарон мепӯшанд, қимат ана хеле бақувват ҳастанд ё ки чиянд, ҳарфзанӣ аз сар мекунанд, мисли ҳамин беақло ҳаст, мефаҳмӣ? ин ҳамин гуна ҳарф мезананд, лекин шумо ин ҳамин либоси хушрӯ пӯшидагӣ ман олиҷаноб зинда бошед, фаҳмидӣ? ман ин рӯз ин ҳамин дидӣ гап нестай бачако. то тавонӣ дӯстонро гум макун, дӯстони пурҳунарро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун, касонро гум макун. дӯст ояд гарм дар оғӯш гир, расми хуби тоҷиконро гум макун. мефаҳмед? ака намедонам иштибоҳ кардагӣ бошум, бибахшед. не як шеър аст, шеъри Мирзо Турсунзода, як шоири нависандаи тоҷикистонӣ аст. шеърша мумкин ки иштибоҳ карда бошум ҳамин, лекин мо мегӯем дӯст ояд гарм дар оғӯш гир, расми хуби тоҷиконро гум макун. мо масалан дар тоҷикистон бошем, мо медонед чӣ ҷури салом алейк мекунем? инҷури, фаҳмидӣ? инҷури мефаҳмӣ? се чор бор ҳамин ҷури ҷиқидан дигар гап нестай. ҳамин буд ирӯзаи навори мо. як бори дигар ташаккури зиёд. салом алейкум ба мардуми Афғонистон, ба мардуми Тоҷикистон. зинда бошед, сарбаланд бошед. ягон чиз дори, ягон чиз меган, ягон сухан дори, гуфтанӣ дори ба мардуми Тоҷикистон, Афғонистон масалан? сухан инаме ки мардуми форс ҳамеш зинда бошем, ҳамеш як дӯст бошем. мо ҳама як миллат ҳастем, ҳамамон тоҷик ҳастем, ҳамамон як миллат ҳастем. муваффақу сарбуланд бошанд. зинда бошед. шумо чӣ бародар? салом ба мардуми Тоҷикистон. ма хушҳол шудем ки шуморо дидем инҷа, суҳбат кардем. хеле лаҳҷаи ширинӣ дорин. دیگه سلامت باشی. شما چی برادر؟ حالا من کدام گفتنی خاص خود ندارم، بسیار خوش. من خود کدام گفتنی خاص ندارم دیگه. همینجا خودتون دیدم خوش شدم، فکر کردم که در افغانستان هستم، در بدخشان هستم، هم زبان صحبت کردیم. خیلی خوش شدم. زنده باشید، زنده باشید. تو بازدید.